Reka tugushimire inshuti y'akadasohoka ya Info Sport Rwanda. Uyu ni wa mwanya tukugezaho amakuru meza y'imikino acukumbuye abavugwa mu mpande zose z'igihugu, mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Amakuru yacu rero reka duhite tuyatangirira kuri iyi nkuru y'umuriro. Iyi nkuru ni inkuru yirukanwa ry'uwahoze ari umutoza w'ikipe ya Yanga. Impamvu yahoze ari umutoza ni uko kuri ubu yamajije kwirukanwa bwana Rick Emayer nyuma yo kwita imbwa n'inkende abafana b'ikipe ya Yanga. Kuri ubu ngubu ubuyobozi bw'ikipe gutangaza yuko bwamaze kwereka umuryango uyu mutoza w'umubirigi. Uyu mugabo muramuzi ko yayigeze gutoza ikipe ya Rayon Sport nubwo bitaje kera neza kuko yaje kuguhanwa akava mu gihugu nta gikombe atwaranye n'iyi kipe. Umugabo witwa Cristiano Ronaldo uduhigo dukomeje kuba twinshi kuri we. Ku mugoroba bw'ikipe ya Juventus yegukanaga igikombe cya 9 cya shampiyona, cyari kibaye igikombe cya 7 kuri uyu mugabo muri kariyeri ye. Si ibyo gusa kuko uyu mugabo nanone hataniye urukweto rwa zahabu n'umugabo witwa Ciro Immobile. Umwe afite ibitego 32 mu gihe undi afite ibitego 34, kandi ni no mu gihe hasigaye imikino 2 kugira ngo shampiyona y'igihugu y'Ubutaliyane ishyirwe ku musozo. Indi nkuru iri kuvugwa nuko umugabo witwa Kylian Mbappe wiyongeraho Dybala hakazaho umusore witwa Benjamin Pavard. Abangaba bitewe n'imvune zabo, aba bagabo bashobora kutazafasha ikipe amakipe basanzwe bakinira mu gihe bazaba bakina 1/4 cya Champions League. Murabizi neza ko ikipe Juventus izakina n'ikipe ya Rio. Ni umukino yari yatakajemo mu gihe ikipe ya Paris Saint-Germain izakira ikipe ya Atlanta yo mu gihugu cy'Ubutaliyane, naho ikipe ya Bayern Munich yo ikazaba ikina n'ikipe ya Chelsea nyuma yo kwitsinda ibitego 3 mu mukino ubanza. Nshuti yacu rero twanaguteguriye abakinnyi bagera kuri 5 b'Abanyarwanda bahuriye mu kibuga n'abastari bakomeye. Urutonde rwacu rero ruragaragaraho umusitari uwo nta wundi ni Djihad Bizimana. Murabizi ko uyu mugabo yahuye n'ikipe ya Paris Saint-Germain irimo abastari hafi ya bose bo ku isi. Yagaragaye rero mu mafoto agiye atandukanye ahari guhanganira umupira n'icyamamare Neymar, Mbappe, ba Mauro Icardi, ba Marco Verratti n'abandi bakomeye. Haza rero witwa Kagere Medi. Uyu mugabo agikina mu ikipe ya Gor Mahia na Jacques Tuyisenge bahuye n'ikipe ya Everton. Iyo kipe ya Everton yari iyobowe na rutahizamu Wayne Rooney. Uyu Wayne Rooney muramuzi ko yabaye umukinnyi ukomeye mu ikipe ya Manchester United ndetse no mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Three Lions. Haza rero umugabo nyakwigendera Ndikumana Katauti. We icyo atandukanye n'aba ngaba nuko we yahuye n'umusitari mu gihe ikipe ye ya Anorthosis do Famagusta yo mu gihugu cya Chypre yahuraga n'ikipe ya Manchester City aho yahanganaga na Robinho. Undi mukinnyi rero twavuga ni umukinnyi witwa Haruna Niyonzima, nawe agikina mu ikipe ya Simba Sport Club. Nagahiga huriyeho na Kagere Medi baje kuba bahura n'ikipe ya Seville yari igizwe n'abakinnyi barimo ba Jesus Navas n'abandi bagiye batandukana barimo ba Wissam Ben Yedder. Kuri ubu ngubu ukinira Monaco. Ni kuri finali yari yateguwe na kampani ya Sport Pesa. Iyi match murayizi ko yabereye mu gihugu cya Tanzania. Undi mukinnyi nawe ugaragara kuri uru rutonde ni umukinnyi kuri ubu ngubu utarakinira ikipe y'u Rwanda witwa Kevin Monepake. Kevin Monepake kuri ubu ngubu akinira ikipe ya Saint Etienne yo mu Bufaransa, ariko bitewe n'ibihe by'imvune arimo ntago arimo kugaragara mu kibuga. Uyu mugabo rero we yagiye ahura n'aba bastari bitewe nuko akina muri shampiyona yari irimo ibihangange nka Zlatan Ibrahimovic, Mbappe na ba Neymar n'abandi. Hakaza undi musore uzamutse vuba w'umudefenseri witwa Brian Ngwabije. Brian Ngwabije nawe ni umusore kuri ubu ngubu ukinira Sporting Club de Rio yo mu cyiciro cya 3 mu gihugu cy'Ubufaransa. Nawe
ntago arakinira u Rwanda gusa nawe yagiye ahura n'abasitari batandukanye barimo Florent Tove, dore ko ikipe yakiniraga ubwo bakinaga igikombe cy'igihugu cy'Ubufaransa bahuye n'ikipe ya Olympique Marseille. Reka tukwifurize kugira ibihe byiza, hora kuri Info Sport Rwanda.